kumpul apa irabuan
Ota o imen lukayang wan paron net te senator net and kakuya ulian traiti o low undu tungata. Kalanan speaker tagatin lawlo aman nan kubur ay mga patrawan sansal kapakap. It kit sapul mar wuliya bagan me benir katin pilata pasan kagan traweta sapul mar puinin ko kusanet kaisak main court samant kaun laban. Monat bantolan an poko likilik kasampalkan me benir katin likiyang kit William kiti apage rangkatin kalangan on ilang yala tungal sa utarakan paros pasan kagan warong o pagyong irpuko mis patrawan kaugila ong Pwuhng. Sotragit magot William kiti apage peniran katin kalangan o katkitong kit sa pulmar ngay sarawe ngayon kamaran ngayon kawait and pasan accounta o kaukalaman ranwit. Sepilta mandar riat senator kan mesur yang pada yang uyalamalam kue ke karape. Sepilta mandar sapil mar sap sarawe. Memawan wiya sawat peniran katin kalangan o kapaway lemar manaman ong sapil mar sap sarawe Israel. Kue ke onabak malele and kakan me. Kupramawi atungal pair Pramawi atungal uyalamalam ranwat piniran gatin kalangan nilemeta ingiro kapeta atungal partiyo sa karatanan suksed sauya kiyo baki nilalang kapayanir o atungal santor sangkamor Jesus Christ. Amen. Kalangan wan paron te senator net bagi low undu tungata metiangar modern. Dan kakar kadlana sabul matrail Wuya Kupur o ipan po na sa chief clerk kong roll call. Senator Hudson Abram. Amen. Senator Kikuabis Jr. Senator Isaac Artui. Senator Vicky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Amen. Senator Sons A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Stevie J. Edwin, Amen. Senator Brian P. Edsai, Amen. Senator Jack S. Harris, Hey. Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Yay. Senator Alfredson Latorre, Senator Sendelina Aleka, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Kasinda C. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Senator Earlene S. Movic, Senator Sheldon G. Net, Yet Amen. Senator Norbert A. Perez, Senator Mitaray Simna, Amen. Senator Jason A. Walter, Mr. Speaker. Yay. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan chief clerk sansal magtrail sa banman ko quorum. Ngamuna trail pan taula imenan sansal ng record med Senator Apis, Senator Movic. Excuse ang Wuya Kupur rangot ko kisailok, Senator Edmond o Senator Perez will excuse ang Wuya Kupur po kapinsalet. Trail kakar katlana sa banman trail Wuya Kupur. Amo na tayo pan kadlana sa pulmatay Wuya Kupur ang may kureya po yung kakulian tayo tiyo ya sa pulmatay sa karatan kapyung melel sa karan misik o kapyung lap ang kupuran enilap kayo po na po na rakso ang Pohnpei wow lap ang kupuran ni Shoko wow ko sa pulmar likand ko nanalang ko na ang kaniyay ko wow ko sa pulmar lapalap kay tikoros ng palian tiyak momotso o government national, state o local government
Waun ki kabina in Pohnpei, the Honorable Reid Oliver, waun ki karyawan kabina, the Honorable Francisco Yohanis, waun ki siyong kabung labalap, the Honorable Nelson Joseph, o yang amu siyong kabung kan koros. Wasaksit, waun ki Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abram, Honorable Senator kan koros. Waun ki lang samuro, o loiso, seriso, so masakan koros, o labalap kan koros nan chamber word. Men Pohnpei koros, Enginkehlap word, tagapay kan, o nan wail out kan ay samba. Rakat, o tayo koros patreng, uya kupur, or kasidisa word. Thailand kakan kadla mo Thailand man po na sa floor leader Abram. Kalanganan kamu maing Mr. Speaker, muna iban pajola yang sagar-sagar jungal sekaratan kaping wawo kay po ni kamu kuburabuan kak yang aja baca yang sapul memu me pita idir nan wewe protong saksit jungal wangun kamu Speaker, wangun ke Vice Speaker, wangun ke Honorable Senator kan korus. Ibil jungalan ko wawong rail kan me pajang jail nan kalari me sing ranwat ran maun kaping payama wong John Pohnpei melil rail kan me pajang jail nan men kapese kan mang Speaker men sekara memot kesembol wo jo pagi watawat walal dal journal ka kapandala Karya man. Chancel kamagit me mayor sa floor leader watawat walal dan journal and kapandala. Pwede kamagit o mayor utribak trail kapandala watawat walal dan journal. Kamu floor leader. Kalakan speak jailan kactiyo apali na beisuo walunan sa majail kalantar. Karya man. Chancel ang mga kamagit sa floor leader trail and torak yan na beisu o walu yayan son katkilan to patrongan ng kamamatan ko sunet kan o resolution kan. Makaros sa bulman kia tetunggalan kia ransi umawon and submit resolution kan o kamamatan ko sunet kan artail magitlam mo ipamil po na sa floor leader. Kalangan Speaker pagi kupurakan na sa namawar ay Bileu segera umot kesembal wajo pagi jailan suspend order of business o jail setiap wali tetangkan me pacoban nambe sektayo me pil kalender. Karya man. Mamia dan torak tiang dan basic tayo yay pil calendar. Pagi amia utupan kamagutok taikat ketiar po dan basic tayo o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Silupki 286 line 36 a bill for an act amending chapter 10 title 44 of the Bombay Code by adding a new section pertaining to land in Sawalap Matalim for house of worship and for other purposes only Karyaw Kim Seklang Watawat. May kupura po tor peronta from floor leader pun uyak kamagit kami floor leader Abram. Kalangan Speaker numaw men pacon uyata kamagit o pagi malwacan gak kataropo o sabulman kita kamadan ko senat ng best libuki tuway saksilu lebenyal ruisak riyaw o karyaw o kem saglan watawat. Karya man. Chancel ang mga kamagito koros mo utong kamagito masa ni yay uwang masa ni show pwede kamagito po itarak taikat nan masa na o iban po na sa Senator Net mauya kamagit pen withdraw kamutan ko Senator Net kami Senator Net. Kalanan kami Speaker. Onay patro ay tungal sa karmisik lang kay buneban ko prananilap kauno court. Nanwasano patro yang sa pulmamu yang tungal sa karatan wow lap wow kapeng me patro yan nilang. Nanwasano yung lamalam ay tungal sa karan waon kan kamoy maing Speaker. Waon kay Vice Speaker, Floor Leader. Waon ke Honorable Senators kan koros, waon ke Lukin Langso, o Loiso Seriso kan, o Melabalab kan, nan pelian tiag. Patrang kupura mo may Mr. Speaker, waon ke kasamo Israel kan, nan kalerio me peyang men kapesya kan, en nan kalal o likin kalal en pey sarawian Pohnpei. Ireme trial ketin sopa yang sukses maing Mr. Speaker, Honorable Senators kan
epit kasapasap kaitan kasapasap may sang public land ong 10 Pasarawi and UCCB me pato sapalap and sansal nan record me 10 Pasarawi wo makier sambar epuki sili sagishu de pato gier mo sambare epuki sama re imet near love bang Mr. Speaker mi banggagan Pwuhng olepe ong ket o mami men Pahrek kumail gatin Pahrek amaso ay babadan tolo on wow we ada kamu ket trailer ting de masen po suskila Kayaman. Masalah sa Senator Net, ay paan po na siya kamugatin rin ng masin pa. Point of privilege, Speaker. Muna ibaan po na siya kamugatin rin ng masin pa. May kupuruin po na siya Senator Loyola. Kamu Senator Loyola. Kailangan mo, Speaker, muna ibaan patola mo kayo binyang batayang sabul mo yung mutungol sa karatan nilang pumtiyang gear. Sabul dito nan wasanong yalawalam itungol wangun ko mo may Mr. Speaker. Wawan ke Vice Speaker, wawan ke floor leader, o wawan ke yang honorable senators kan chorus, magtrail wiyagi oranwat. Bil wawan ke rail kan me yang patro nan kaler oranwat. O bil wawan ke men Pohnpei unsak, pebe yang kita nan men kabesya kan. Tabil sote pebe yang kita nan men kabesya kan. Speaker ansho mo akset, men ulian de delegation net, merel ngai minduan egi, ya ulian mo net. Dan membuat kesimpulan Legislature Thirtieth. Oh, lagi kita ini, tuan saya wahun ke, pada tuan all kesimpulan, all in why not, tapi luya all kesimpulan boleh beli yang apa wali, tataga state government, may Ramos Alliance, the luan and param. Oh, ni sangat mau jadi kita ini kesimpulan. Lawan promise na Loyola po kupon mga year, sansal ong wanakap may Pahrek trial. Kalangan ng kuprong maing pwede yung kakyang Pahrek legislature nan wiya kupron rangut. May other point of privilege. Masalaan ay paan po na sa kamagut trial ang rutong timasa na pen kamutaan ko sa net silup kutuwa isak silu, laban niya riya isak silu. Karos mautong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni show, kamugat po itak tayo rutong tiyer, masa na pen kamutaan ko sa net silup kutuwa isak silu, laban niya riya isak silu. Pagka tayo bangkat lanan, karyaw kayo sa klan watawat, hag tayo maan lukwar ni ngil to roll call, pagka karyaw kayo sa klan watawat. Karo tayo baan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Abram. Aye. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Daniel. Aye. Senator Edgar. Aye. Senator Edwin. Senator Epsai. Aye. Senator Harris. Aye. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. Aye. Senator Latorre. Aye. Senator Leka. Senator Loyola. Hey, Senator Ludwig. Aye. Senator Miguel. Senator Ned. hey Senator Simna. Amen. Nine Speaker. Hey, kalangan. Dan sansal masamil matrail usus matau ka kamumataan ko sa net silup kutuwa isak silu, laban niya riya isak silu, usus A, isak walu o sa Pwuhng.
met mawag tayo kamanatar, kamutan ko sinetwat, ni karyaw o kaimsaklaan watawatranwat. Halangan. Niyate, Legislature Bill number Silipki Sector Line Register Kriya Bill Pwuhng Act, adding new sections to Chapter 8 and Chapter 10 of Title 40 Pohnpei Code relative to a marina and appurtenant infrastructure on submerged land extending from the Tauriri Island shoreline in Matalan Municipality and its designation for commercial purposes respectively and for other purposes. Ung nikariyaw ko imsek lang matawat. Sangon mo mo ibilbaan po na sa floor leader po ang kamagat mo. Kailangan speaker ni wow iman ba John wala kamagut dapaki Legislature ko dyan Kadkadaur po sa bulman kita kamataan ko sunod ng beslip ko isak tuwa o laban ni Andrew isak ruya o karya o kaimsaklaan watawat. Karya man. Diyan siya lang mo kamagat mamiye, koros mautung, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagat po itar, masa ni pe. Pagkip chairman ni vice chairman, koros ito patrang met, miye, member and shop, makakiyang kawit. Kami Senator Ned. Kalangan Speaker, kaya sa balay tungkol sa karan wow. Wiki wow magtrail sa pulmanaki. Ni wow men patuan wiyata kamakit and kapantala wiki author and pile and kakiyang tawata wiyalamalam po and kakyan kawewe trail. District pen kamumatan kusunod ito. Nawa, Mr. Speaker. 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 Pwuhng siya kamagitak, may pramay, Pwuhng siya mga Senator Edwin. Kailangan speaker ay tumulwaw. Kapatatat. Ang gusto umi. Katang sa mga sakartaan kay po niya wawalap na mayor mong kami. Vice floor member kan. Irair kan may yung katang tayo minsan rana to irair kan may yung itiyan ng capacity kan. Mr. Speaker, may ipatong kami na bila na nagtayo ng bilaw yawi. May withdraw bill to introduce rin po. May sabihin sa Pwuhng Pilwad, jadi pilwad may kita Tauriri yamat. Mr. Speaker itu ular apa dia lah? Motion mayor talan kapantela. Teban tanto lama apali motion no. O masuk to po ita aktela pantola o apali o motion to. Pagpupura Senator Edwin mayor motion in Mr. Speaker. kami Senator Loyola. Kailangan kamu Speaker. Kaya sa balay tungkol sa kartaan mo. Speaker enggak sansal me autoren bill. Unde bangkas kasi kan sabal don an chamber upang. Oke malibun kau na lele o Kadkadaur. Iya gelino teman. Ai sudah badoan men ya autoren bill mate bangkas Thailand. Pwuhng. Ribe me bayang utung tame Edwin. Asal dia tahu Edwin. Ketika badoan mo tayo lo apaliala. Isang mo mutat tame tayo finalize kita. Iya di pura tayo ya tayo. Essential mo bila former Senator Edmond makapitalo. Salamat. Mayor Masin Ben. Kami Senator Pahrek. Kailangan may speaker inkak padang sabol mami sekarang kapun kay po ni wow may patoyor nindang o Israel kan may padang kamuyar itong alwaw lapan ko po rami wang to five speaker floor leader or honorable Senator Kadkadaur men patuan dugaya nga itong alwaw all kasampal KPSA pamiya intuan Senator Loyola sa Kadkadaur kapangki kupuran Senator Edwin o Loyola masansal Pwuhng sa sudapan mele delegation madlim sudapan pe kasal sen kakuchut kon sabul marakawit
duan ara kasaleta ara uchung kaumodang ko sunat kasampal word but pitwin madamin abugan med my speaker ay kung kupura buin kakchor parenta toang Senator Ned. Senator Carr, give floor on Senator Ned. Kamuy, Senator Ned. Kalahanan kamoy speaker, kalahanan kamoy lugan lang so. Niwa men patawan withdraw ay tungal motion may kapitalongo. Pwede ay tungal repen kubur erer. O kalangan ki utut may sansal. Kariya man. Pwede motion o withdrawer, agtail pan, agtail katkat na almasin na pen, kamumutan. Speaker. Kamuy, Senator Edwin. Kailangan, Mr. Speaker, essential mo, may piluwad introduce on the late Senator Edmund na naanso may pukoki committee sharp, committee tular o uyayar kaamin korokorong kay may pit kusa network. Unfortunately, pukoki kusan team kao, no? Meral Honorable Edmund Sutagak Kanagala to talk me Sanjal mo trial ramot. When Sanjal me karorong uyawir Pwuhng kamumuntangan ko sunat yo me miyan me. Sanjal me toka wasagis na mo in metalanim. Wasagis me ororta me ramot sa tanke taurere. Pero ko sa din piluwat kasang sumon designate wasab when kak wiya wasan mo may o lisan kakan koko. Rimed mi ba matawan via member in committee in shop. So when Willianti ay tungal chairman o vice chairman o kawan via da kamukot talang ba opportunity o kamanala ni Korea o kayo sa kulang matawan. Kariya man. Masalah Masalah ben kamutang kusunod silip ko isak tuwaw laban niya isak riyaw ay panpaw na share kamagat mamiyak trailan retung iti masan pe koros mautong kamaguto masan ni Pwuhng masan ni show kamagat po ita trailan retung iti masan ben kamutang kusunod silip ko isak tuwaw laban niya isak riyaw wag tayo ban katiyang nan kariyaw kay isak lan watawat at tayo ban usus Ningil, way pampatrongan ng Chief Clerk and lukuar ni roll call. Senator Abraham. Hey. Senator Dewey. Hey. Senator Carl. Hey, man. Senator Daniel. Hey. Senator Edgar. Hey. Senator Edwin. Hey, man. Senator Edside. Hey. Senator Harris. Hey. Senator Johnson. Hey, man. Senator Joseph. Hey. Senator Latorre. Hey. Senator Leka. Senator Loyola. Hey. Senator Ludwig. Hey. Senator Miguel. Senator Ned. Hey. Senator Simina. Hey, man. Mr. Speaker. Hey. Kalakan. Ansan salam way masabul matay lusus matoko kamutang ko sunat silip ke isak tuaw laban niya isak riyaw usus isak walu o soto mawuwang kamutang ko sunat wot mat mawawag tay kamalatar kamutang ko sunat wot nampe silip ke isak tuaw laban niya isak riyaw nuk karyaw o kem isak lang watawat rawat kalangan miyatra Phil. Legislature Bill Number PABG sa Kwanula and Isak Silu Legislature Draft 1 of Bill for an Act amending Titles 2 and 3 of Stela Number 10L-119-23 the Pohnpei Budget Transmission Act for Fiscal Year 2024
repealing Title 11 of Stela Number 10L-119-23 and for other purposes, Pwuhng ni Kariao Kwemsaklang Watawat. Ang po na sa Chairman and Finance. Kailangan ko may mind speaker. Muna ipaan patsola, ipaan. Medyo ngal sa kalataan. Kapung kayo po ni, wow, ran mo ang kakpatse mo kung ulihan kitir mo mo to kalalelang wasakan mo kunangan to. Puro to nan mo mo dahil yung alwawan kun komi, Vice Speaker, Floor Leader, o Honorable Member kan Karusya, o railakan me, patso dagat nan kalari. Speaker ni wow, pata sa pul mo muita, sa pul macahil kamikian mo ni, uyata kamagadiyo chailan kak. Katsiyang nan, kariyaw kayo sa klan watawatin kamatang ko sunod ng pepa, pakisi sa kuno, lapil niya rin sa silo. Pagkakariyaman. Kariyaman. Chan chalang mga kamukit memir, chailan katiyanan masinapin kamutang ko sunod, pakisi sa kuno, lapil niya rin sa silo, LT1. Karos mautong kamagito, masaniyay, uwang masaniso, kamagit po itar, taigat katan masinapin kamuy, Senator Joseph. Kailangan speaker, ba ang patsowan siyang ki, usongan kawawan, yoralap. Speaker, ye kusunod watch me paano ko tala sa Pohnpei Budget Transmission Act. Ye tubson to Tokyo me ruwas kusunod me bil ruwas eh. Ye tubson watch me kan pagdalang national government to Chemco. Me kan napoliatong FSM melil Pohnpei muni kan me way na Amerika kan sawaski na ye way upar. Ye muni me kan way to pan compact. Magchekin katan ki sector. Dari apa yang ia waktu kelanan sabun macam Comprehensive Budget Act, me toke pali ke makan yang totong ke munuat si palian kamarai no palian rusun mau office ke, kosnya terus me jangan waktu kelawa ba anak-anak bil pagadalang Chemco orang bil kaki yang pacowan o yang kamanata. Dari ni macam main speaker, waktu kelakan memia pacunan kamuatan pil. Dari kami tibil kasih mamiran kayo na mo peita ka sa bansong manat ka karosan sa pangapni. Pero kaprayang tubsowat kusun na truwaseta legislature and tuyang lala. Lepetata kan magan pacochang way na Amerika. Lepumbi kin patongki. Lepanananan pil kawaitan pacola rin Chemco rin kakiyang sa pulman kita tutsungalan kita kamatawad. Kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph, kabesit na kawawapan kamutan ko sunod. Miyete masinapin ko sunod. Motion and close. Kariyaman. Masular, masinapin kamutan ko sunod. Pabkisi sa kuwano, labinari sa silu, LT1, ay panpona sa kamagit. Chailan rutong ti masinapin. Karos mautong kamagito, masaniyay. Uwang, masaniso. Kamagit po ita, chailan rutong tiyan, masinapin kamutan ko sunod. Pwede at ang katlanan karyaw o kayo sa klan watawat, aktaban ng shoes, nigil o ipan po na sa Chief Clerk kung roll call. Senator Abraham. Amen. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Daniel. Amen. Senator Edgar. Senator Edwin. Amen. Senator Edsite. Amen. Senator Harris. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. Senator Latorre. Senator Leca. Senator Loyola. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Net. Amen. Senator Simina. Amen. My Mr. Speaker. Insan salang way, masabal matal, usus, tatatak, matoka kamutan ko sunod, papkisi sa kuwano, labinari sa silu, LT1, usus, A, Asak, Walu, o Soto Mahuang.
met mawag tayo kamanatar kamutang kusunod pap kisisok wano lebenyari isak silu LT1 nagkaryaw o kensak lang watawat rangot. Chief Machular, ay panpono sa floor leader. Kalangan speaker ijungal siguro nung sa bal kung kupura speaker man pacuan kita kamu kuto pagig chailan suspend order of business o child sa bal tala pan isang riyaw may special committee report. Amen. Machan sa lang mo kamagit mamiyat child ban sa bal talar pan special committee report pagimir kamagit miyo utupit dahil kat-katya pon Nambe Isak Riau, ye special committee report. Kamu floor leader. Speaker nuwa man pacuan siguro kupurakan o pagig chailan kak place special committee report nambe isak payo lebanyal riya isak silu. Amen. Chan sa lang mo kamagit sa floor leader. Pagi ami utupan kamagit to, ak chay di man pagita, ak chay lan place special committee report nambe isak payo, lebanyal riya isak silu, pan Sabon Matay Special Committee Report. Makaros laser kamutan the report what Iban Ponese Chief Clerk. Special Committee Report number Isak Pipeline di Isak Silu Mepit Legislature Resolution number P to Isak Wanuline di Isak Silu sang Sanui Committee Lemen. Kanangan Chief Clerk Ben Ponese Chairman and Committee Limman, Senator Carl, Talukon Langso. Kailangan may speaker kaysa pala isa karan wow o karakarak kamagit mamut kasambalwat and kataropo o sabulman kita special committee report number isak payo lebenyari isak silu mabanitan Legislature resolution number o pagkatuwa sa wano lebenyal isak silu pagkakariyaman. Amen. Chan sa lang mo kamagit na miye. Koros mautung kamagito, masa ni Pwuhng masa ni so. Pag kamagit na po itarak, tayo kat nan masa na pa. Miye masa na pa, kamu Senator Carl. Kailangan may speaker pwingkak piliw patroy kaysa pali sa karan wow o entutua depan kupurakan koros. Special committee report what emiya pwagi ilakin speaker o mamut kasampal what many October 10 kawatar special committee yung when kak check kamamatan resolution me palimaran and mamut kasampal what sign lar niyaralap kamamatan resolution what niya kapagpagta and kakitan matamantawan mumut kasampal what on Congress wagi kamanaman lan kosan na dinavasam menempe ki public act number riyasak silu labinali sak tuaw mawukitala uyapan kananan morning compact ni kawewa mapweki ukitaglaan pa sa nung kosan na dinavasam makasan na itim FSM pa nek moni kan melodi sang light makin wiyawan ng labing set President Limesak and patoto o nenayang way state tayo esansal me mon kosanot wat ya kamanaman la miye meeting kasampaliw may leadership and state tayo kapina speaker patikiyang president o speaker in Congress nan wenyap nan totoo kasampalwat nan wenyap esansal me sobetinyap ang o kasamo totoo kasampalwat minduan medyo mo dia uyawunan supplement sobetinyap wasan uyakubur nan meeting wo kapina
and State Pwuhng, Speaker in State Pwuhng, Pwuhng President or Speaker in Congress. Sign la know you. Me kosaneti me kanenen kampak kap. Ete chen kanenen kampak me magranwat national government sudiyang tungalanti. State Pwuhng, Pwuhng President or Speaker, pungkila menan kampak kap kanena kapan mie nintuan percent walu ban patosang nan kampan kamarain wen kak patolang FSM en apaliki ananin kampan kamarain melil COM merapali yang wen FSM murin wewe penawat the kasan tuwa dia miaya Congress tolaw kamanata ko Senate yung mawuksang wewe penamasansal o kasaneti eusangan percentage choro te eusangan wiyapen kanen choro irawat kasampalang mamot kasampalwad pueki esansal magkapikupikitan waywat way payu kasampalwat Pohnpei ruk yap kusai niyaray padpene ima kawata FSM o me person kokoutan way na FSM nintuan way payu way padpene ni padon way padon mutual respect and understanding wow o wewe penen puini naramasiyo sangan wewe penemetua demet ebil we are ruwasin pasan ng kosan na tinavasam sansal nan iralaw tuwaw section payo mebil kawit we have been compact chapta market nan wayward chapta nan kituwa kuwalisak payo nan iran pasan kosan na tinavasam wad ruwasa me niyanso me pukwa kasambalin FSM pan pulik ang airway toror autan pananane way silu and way payuwat and yang kamanala I wewa penawat mapapali compact the wiyapan kanen compact leletoranwat tatak kasambal way payuwat pilkat yang lala nintuan chon way and way payuwat wukitalar pasan ng kosan natin FSM when kak ne kapaikan makin loti sang light makin wiyawanan lebing set and FSM mata-mataw miyan ang report nintuan kau na bataan resolution memot kasambal wat sign padawan kanena wat kayu esuri tawan wiyapen kanena leadership and Pohnpei ruk yap kusai padri yang presiden do Congress epil sansal nan kasandi me leadership puya soda kasih pen me Congress pan tola bawa I mak kita kasih me Congress pan wawniki o okay we have been kamanaman tangko Senate and payan wewe benaw epil chansal nan report me niyanso me Congress wukitalar we have been nenen compact outut pon kawewe yu metene entapun sebultin moni memiya po ko utaglan pasan ng kosan na tinabasam met ka kawewe ko me tatakan Congress uwang ata punganaramas nintuan chon way nabasam sansal nan po itano susin wukitaglan pasan iraikan mausus tonangan persen walisak usatay reko karos
ranwat Israel mahululian kecil me ek pam nan Congress tawla pon punganaramas makasaneti me presently Masak and morning light mawiyawan nan labinset pan patoto nene yang way payu so to wasayu me mia kubu-kuburayu mata-matayu magkampak to morning kampak magnapapali totok kasampal and state payu Congress pan sayrata ranwat sayrata epil sansal me tatawag nintuan committee pato yang lale ilagin committee ang chairman nintuan ay pa committee wad yan kak pato pa ang kuburan malanwaw o tatawag kasampal wad niya pa ang makit amumot kasampal wad yan kak itangak tuan kuburan malanwaw tapi yang sansal yang mumot kasampal wad may pato pa ang kuburan chairman in Uya Kupuran Malanwao serangkan net Malanwao and Mangi tatak kasampal me memotwat pato yang alal ni anso ode ilakin committee yan bil pateng o patowan kawitin kapina esansal nan siniko yu me kapina bil katarang speaker o memot kasampal wad pilihan pato kila kamanamantaan ko sa natin Congress masansal nintuan ay sakar gitar niyaralap my speaker resolution which at kasampal ang Pohnpei imen kamelala mabil kasampal ang state chief wugutaglan kananen morning comeback mesansan nan kuso natin Congress makamanaman lar kayo kita la kanen morning magnapali comeback kasampal kempan kamarain o mapatian kempan rosan mau epil sayrata ceten tatak kasampal mapasana kertaan payan way morning mapatuan infrastructure development morning infrastructure development ranwat akna purple nanewe state sotemen kateteyu kasaleta me tatongkan mapapali kamagit pen monwat nan state payu sotetar potatok sa malwat an kopurburlang national government apun sansal pan kupuran momot ka sambalwat me nan compact and mower monwat kenapal national government miya karapan aray solapali o apol tong state payo pamiya talk suwat talk na sote apali kanay apol ban monwat me lipo bilpad patol ranwat miya lawsuit miya me bilala kalokabe ang gitail Pohnpei saik tatak sa utariyo magtaila pali ki morning infrastructure development me panalayan appointment monwat and kopurburlang national government patyamet my speaker kosanet kanena kabut epil sayrata kosanet magtail kamanata na pali puenen ton tatangkan me appointment morning compact nan ko senit mengtay kamanata chay padawanang kaway diyo present me pan patota pan payan mamiyamoni subject to availability of funds nan ko senit me Congress kamanata padawan me kanenawat pan effective October del ranwat moni mawia tatak o throw town kan mamia o napali anani nakchobeo del December city sakeo moni kampak kariao med mawo ke me Congress pil sairatar moni kampak yume pesutiang
tungalan itu. Nintuan pain arai tungal pasanti. Ari ira bukat enon kesampal ang momot kesampal wot. Kita elen sota apali nintuan wiya pentatakot. Resolution you an kakitan ira kesampal bukat nintuan ate kamelele. Metatak you makangres wiya kamanata ko senet mesansal. Esiro mawang kami namin o kairtan way na basam magmagod nan way bayo. Nan ko sunod ya kamanaman la President okay o wan ki wawa pa na mawiyawiyap o fido te tolap doon ko sunod wat niyan so me kataralang tungal fido Congress ran riyaw mo ang Congress tolap doon so kamanaman ng President essential man and President tungal sindugo ang Congress en wow ni pi wow wow pa naman miya nan bunga state payo me iyo speaker pattern when ka kolokol pa na wayward patuan depin patuan wide na patuan fragile na wawa ki emang ino ala way you me kokota o pasan ki kupu-kupu riau wow pa na kasampal tatag makangres kuya buwagi aiso maratola pang so kamanamanin President nintuan kawait me lelong ye irai chorus kuchungata lel mebiliang sign wawa pa na mawiyawiyak o Israel kan mebiliang tewa tami itu mebiliang tewa bonso kamanaman ng President met kamelele yang ngay nito na we are chairman ng committee choro word metatakan Congress na sansanan ko sa word asiro wow niti leadership and state tayo Pwuhng man Mr. Speaker morning compact uya moni yu makasampalang state ka kaya pali nintuan paton wayo essential services talian kamarain o person mo pwede sa Congress ya sekretar uya ban kanena wot o kasana itu uya ban kanena yu mabilwuksang uya ban kanena me state pa yu Pwuhng ang appointment mo nuwat nintuan yakin lel ewo state kasampal rawat my speaker ketailan katkiyang kupuratail o utungata resolution wat kawaitin malan wow nintuan ay sakara chairman and uya kupuran malan wow and sainsal no malan wow utung ketail nantatakot o iran mata-mata kan mepatunan resolution kejailan kalala lang Congress kuwe kupuran malan wow ano kasampalang tatakot sansan lang report mebilbami eu resolution me pan apple anso yumur kuen bileu kalala kupuran malan wow ong tatakot ipadawan kasambalan malan wow buwagi malan wow ang katail Pohnpei kayang kadiyang nantatagan ko pasan sapal mapuita o ye chairman and uya kupuran malan wow na uya at large member and ko pasan sapal na basam kapapak ay musakila niyang sa wodya ima biluya chairman and Pwuhng ma president o kapinaka kawata puran kapese kamuwatan ko kita kilabukat na puitar eri kasik pen me sangan tatangkan me pansay rata ko kita kilan pasan ko sanad tuan santier kecil kan maulian Pohnpei
Aku Thailand Philippine tak cakaro KAPWARESOU yang malam. Miyakalap I report met o imen nuwao kara-kara pilukay yang Israel member and committee toror pen kakiyang kawait kupratayan medal nintuan itita Vice Speaker Makar Mikael, Floor Leader Hudson Abram, Honorable Chairman Sentilina Leka o Honorable Chairman Brian Estate. Itapong ki kupramail po ki ay tungalan ki aso mau o KAPWARESOU report. May kamera laminin and kasampalang win punto. Kailangan man speaker. Kailangan Senator Cor, the Chairman and Special Committee, tuwan tama sansal, Israel may limben, may patuan ni Kiyatay, tanto na siya, Israel ko Vice Speaker o mambantayan mamigay iran kapatapat. Kailangan Kamu Vice Speaker. Kailangan man speaker. Namun ay pan sakar ay tungal sakaran wawan kag pulis apol mamuya mo tungal may patoyer nilang. Protonan molo ay tungal wa bang kupromoy wan kag floor leader ay honorable senators chorus. Wan nagiral kan chorus na political answer. Tuan way Pohnpei bagyan supaya ujala mut tuan tetongkan. Ay tungal ran mawan kapung payamawang tuan Pohnpei unsak. Nan pono-ponon Pohnpei, irapan Pohnpei wat, o lalawang masiligikan nan wain Pohnpei. Main speaker, kayo kalangan ng kamu bagi pilibiltanin kakyang tuwa special committee yung metaulale kamu matan to resolution yung nasupay legislature ang saugsit kung kak kasaleta tuisa o kasaleta kupur o kawit patawan kutrail ko mabapawin Pohnpei ang nuyapan katok. Main speaker uyapan kamagit na uyawi mesoto waunuki makitlap pailaw tama President Kalwa Speaker ng Congress Kabinapaman o Speaker Permanent State Payo nanwiniyap ay kasambal melan man Speaker. Ibarawan kami lalim na Jodoh bukat niya bultosang pwede noon naman salatok makaro to pasan to doon kasanto kayo kasampal sapis ang John Wayne Evasam melel sapis ang John Wayne Pohnpei and mau and sawa sa sapis kan nang kairtan kamarain o ananapan apalpan roson mau magkaran yang anso koros kaway kapta niya tabal matayal caritan mes ke school likit kota-kota keren school takto to lebla po kitota takto to po yakla pemain jangan kapal kay parata po gisuto itaran tata parang kakalweti taken school no katalanan protonan mo niyan Pohnpei may apapali Pohnpei kapatayang tuon totong koros na FSM men ko ruk kusay yap tuon witikan nan reason what nan jamba may FSM lukelong to katatong ko na resol mau apnan share me patola rat tunwalasang tama kapna ko kamu William Krituan Pohnpei Saini Nino kakalaw tesang met main speaker itungalan ko pato ipillo kasang pato metrabut ititilang olon Pohnpei kay mayang kat pato wasawo abuyuya decision kay nipen ko buraray ang kutalang
Retama sansal nan resolution main speaker sansal puloi me karapana pasamut wawo wewo pana sabol matal tiak sabol matal mamor sabol matal pas be nasan present epuki wak pasang abuli jam kol betal pana state payo wot mevasam katuwal wow wewo pana ita Pagkarangan sokan ketaiban masan mana masuk dulu kayan wal ketaiban sign language mau menanti ke apa pe ketai suka gue pernah I wana awak pisang so tu sangun kawewe aman mempon pe tang kawewe me kak wewe yang orang masih dokumen masih dulu kayan wal temen yap man temen kusai man so tu tahu lu sign language kelip hari main speaker ay tungal pato ki rawat apta minu yawi isuda batawan amu ini meluwa Pwuhng ibadong kami lalama miya mo niyo bada kamanatan ang budget 100,000 niyo buwankak kiyang lawyer manento karakan masapayraher mapitata ketailo national government muniyo kak biltataw kwen sa wasa iti Itu tiaron politia basan, kakelapan kosunat menyong kulkultima. Kabadayang patrak na yung yawi. Munikan tep mapuralam makawit pakuton totok sang naninon sawasan ninon minsal tokaryawo. Patrak na yung yawi. Imet isa na padawan pempel iti ECC. Mabunerai maraman syuk baban syuk prokol manaman at tamag trail ko lang sawot tamag trail kak uya po raba ko Pwuhng o miteda sa dupi kasat palasang mo irariyaw luluwas pigar patrak na yung wasakaros mag-trail sa waskiyong national government patrak pa yan uyaw mawasayo sa laranan kalang KAPWARESOU maraban sa tongki Pohnpei national government sangaral structure ko kasunat manamanlar na Legislature na sang structure ka na nabasang pita ipukri luwat inactive use koros kang protong state patrakpan kasunat na ano uyaw o kakilay maratiala sang released Pwuhng puro tapu nananan way magkatayin sopay nito labi lo kaya siluwa utang kaping o kasuwa wi Pohnpei FSM superpower atiyat ang yayas Pwuhng ko na kay ro apo uya kawa kasantudan mo niya o ananakanan Pohnpei niya tayo sapan main speaker ira karyaw enira kay tole kayro rin future political status wukit ko sanat magtay kamanalar kapadayong damanan kawata kamatiyo utawla and chok tama kayo ko na kung situkak sa kusok kung kisiniyayayap man niyayat po at anong ala ang saurere o enough is enough iman sakar masingkin na patawat isurat tokyakiyaman patukan war tuputup war saysay lakam pali wisno wiyayawe buko ang papatuwa tangay pangwali ali warwat pan saysay pwede yayas ang Pohnpei kukola or mamininuwat tangkay nakilansong kaninin kapay mo konon totok akan kapung ketalta pwede lokaya basang main speaker may basang ba lokaya pa na bang tuwata nuwaw na sariwan somer lokaya sulagak tukpanar tungtung kawatayin na palyan na longo membong begon talamar ng korong dito rasaras presesita ko rasaras dito amo dito mo man magdalban mo ya Riyay tungal sa karmes kalangan ng kamu ng speaker o honorable senators ka. Speaker.
Speaker. Kailangan Senator Michael, bago po naman po na si Israel, na we are member and committee limen na yapan po na si Israel kan memenyang kalalapak. Kami, floor leader. Galangan speaker muna ipan yang sekretary ikasabali jungal sekarang wow pan perakan korusia speaker iman kayu kapung kiyang jungal chairman of vice speaker buagi kapese name sansaleng pan promail mepit special committee report you me siopai malwat iman engkak tete may ujung taulul kawawakan memia Singwa sagis me menyang kacela pa me kapesya me palmarunan momoduat sign resolution waj. Engkak sign sal me member ria ke men me kackiyang de pajuan yang rail jungal de sapul maral signature. O tatawat niya pan lelang leadership and national government. Ikamelele me ban beliau kapwala aral jungal tutok bagi tutok yung mara kasalayang state ka kasalayang dyan na rasusunon wewa pa na rapto labon kusan di changa yung ninduan ka wewa kan ari yang kamel tutok ngau yung magtial sa piataro palalabang puro anyaralab ibang chor paron sa yung ay member Riemen mamiyara jungal ang report misansal kalangan speaker. Nangan Senator the floor leader Abram hunituan chancel may yield floor ang Senator Exide o Senator Laka pan po na si Senator Exide. Main speaker muna ipacay sa katan kay binuwang pacay dyan sa nilang Kaparatoran Chamber common mind Mr. Speaker yang mungci Vice Speaker Michael Abram Florida Pramo honorable members kan Russian yang ujung melel report na melel chairman Senator Ricky Carver anti knowledge yung pacayang melel nagis sayar 10% na abesampan hisang nan ajay compactor mas kota reski yang sayara waki ibulkan monyo rabang hisang ay time sayar po Raymond School college achay mo ko local structure ka no school so cha Raymond muni chay mo ko population na rin agis pay kasali ka rapang isang deptakan muni makotang na okay sang na 180 million mang kota rapang isang 18 million aong tamin nan ipay kasali ka rin utan muni option increase tap tanchana na sench chorus mabang kotang state ka mele machay pain ususki armas pain ususki tar pang kapresang ara panut kapresang infrastructure project ko ari 50-50 yo sola pa non lupan po rapang isang infrastructure project pachang sench mabang kutang kotang sector grant education o health mele chay mo kolkol muni mamyaray mo muni agis pungkuyap tanso charay mo muni tulul hari minum pacang kalangan main speaker o kalangan korupsi. Kalangan Senator Exide sa kalatang kapatabat patayang magkupuro ikarapan itiyata Senator Exide o leka po ikapalilaw del Monica pitata sector in education o health o iran kakiyang patayang committee of Kawait palimpukat may moni me Congress kapulang rail Mia ilang kapatapat siyang Senator Laka. Madam Chair in Education. Kalangan may Mr. Speaker. Amoni Vanyang Pacho. Kita may saratan wow kay Pwuhng kakpacheng sa pulpumisan salir. Wow ki Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members, Karos magacheng sa pulmachay Pwuhng choro rin mensagan ranowach. Mr. Speaker, ipacheng Chairman in Special Committee of Honorable Members Karos po kitami sansal. Masan pen Special Committee Report, Mr. Speaker, ikamilalami sansalir sang Chairman no Honorable Members. So with that, ang wiyata yung motion child and return tibasan pa. Kalangan.
Keremen. Salar Masanapen report matok resolution number kedua sa pono le banya rejek silu ay ban pono sa kamagut mamia mone ban pono sa may kuproem pono sa mas na tararis kamu sa na tararis Kalangan promi speaker mone ban patroy yang umtungol sa umum sa kartan kay poni mag wow lap magum triang gear nilang nan malwat ay wow ang kamui on the Vice Speaker floor Honorable Senator kan Korusian Israel kan mayang bato yang try ng color Pwuhng kapeng melalong kami dito talk mama mia when essential ngayaman machuto yang sign aramas priyaman machuto yang sign resolution amia karab should sign boy mamasapwek Oi William minority ethnic group yun ang mamodin legislature. The government mababali minority group what pilyanger ken mugat kay ni yan siya rule of law in taulalki. Batongan rule of law boy kasi ang balga boy ime wiya tatok. Tayo Russian mangi batongan makamdiyo ta pinin tubenayo kasi ang bal ni President kamagit puin YouTube na Pohnpei tripta meeting mo yaw Pohnpei yo ni tripta uri imin madawa me udana bisa manana person day saksang nan come back Pwuhng tulla sang person limay sakin morning light mamia halayang arong at shortfall in million gay mabana effect Men Pohnpei kay mayang with the talk national government. Kay dani sudah sign Pwuhng itu utung resolution. Ini utung mata-mata memia. Heu benayu mayor nan bunga executive president or local chief state kabinakan yang agi speaker kan. Bilbadeng speaker in Congress. Ibilala di siya speaker in Congress me it took them wanan show you bukan ka convince an yang sa labe bukda wag me manamanin kasonadi nenen monio bimiren Congress in abisam guide ren president the local state leader kan abu kasampol to talk me uyaw ya Pwuhng president o kabina o speaker kan arko bener kasaledar yang medmedawon state Ayusuman kamelala mamuguting Congress niya ray kapatayang President Ria isak mapatayang President Ria mapatayang kalau dela President walu me pung panamiyaw awiyang mugutiyo me men kasuwawi Pohnpei awiyang mugutiyo me dalamin kasuwawi kosundi banan minimin saladak mamiya iminyang kamelala me interest in Congress niya kamanala ko sunado rayang madawagi irton to dongan na national government matriman trek mo palilaw din irton to dongan we men Pohnpei kay den men way trikan ab iyang utung to dongan we out ilang kasalalang Congress me yet tam president e ogiyang state ka o tamag mail kusunod magmay kamanala kalau de gila President Riau mail reconsider ma so kanang mail reconsider kapret yang dame eu bena memian intuan ino memiau iwasam iyang utung matamadawan miya ay sudo may kasalagi dame masabwek sudo minyang chain po ikilang maranwat ko sa ibanabe we will blow it out of proportion. Hari, yang senator ko, isa karmisik pang kuburan may korbusian. Tatawagan, may koros mangi patrowan, may pidata infrastructure, milyanin money kay state koros kaburalang nan trust fund. At dahil ko siya mayat
Shuru the talk suat miyau. Chambar riyak 1 million kay momo treasure the tongue. Amu ikas kaselada irobuka poin kakuya men kupurai wa melel men Pohnpei. Right there convey message you on rail men Pohnpei kan me. Yet FSM momal ke Pohnpei. Yet FSM koneng kasorla. Ikaselada iro what working into one we are representative in minority ethnic group. Mayang waun ki kolokol Minyang kolpana unity in federation what. Melel at times near Iban exercise at rail authority, abang kamatak. To one the dog. Ibang karasabagi, yadon na mere referendum yuyawi. Ho Pohnpei state pon utungata person limited to one and we are revenue sharing in state. Utang trial Legislature ban rapagi yaw sa ban tapon niya one money makola sang trial into one referendum mamiya. Pag try langar mamiya short volume yan a trial operation. Kapna ban ewang municipal government kau irail kawata agreement yung sign la niya trial siya mag trial Legislature makulokol manaman. Utang trial ban protect interest in operation in government in Pohnpei. Niya tayo bang we are tayo po the dog and kawata ko sunod. Ay may kasalada, iyang utrong ni Melel, mintano tayo ang rutong dear, masan do tayo ususkila po na taptet. Pagkataro di way ranat mo ang Congress ban, chularay lang siya on reconsider tama kupuran Legislature in Pohnpei. Melel leadership niya tayo chow-chow ko tama uyawi. Kailangan Speaker. Speaker. Kupurai ban Tonajama Chairman Special Committee Simban. Nangan main speaker kaisa bali sakaran wow. Kapungki kawaikan memiyasang chon member in committee tour or what. Kapungki kawait memiyasang senatararis. And tete me robot what robot meleli. Sudah wasayu nan robot what sudah mele. Resolution into one account of that. Resolution what would shoot upon tama mele. O mamot kasambal what iral kan masain tama kamele lema Pwuhng. Kita sudah nanti yang kita len uang aramasemen. Kita nanti yang kita len oke. Wow, met capiata wayward. Ele yang kita sudah nana ese patron rukyap kusai pagdalan padawan magdal tone away. Wegi wow bena kita uya tone away kawata pesan. I mata-mata me itungalan ko. Ang iramasansal presently mesek moni melodi sang light mawiyawinan lapin sa tinabasam. And sansal makaita ni moni wat mapapali government tinabasam. Napasan na moni kan mapapali government tinabasam tax maragaragutan ang way payo. May ruwasin basan ng kuwasan na tinabasam kuwasan na ito person limaysak FSM bang kalepo. A person limaysak pananayang way payo. O itawan one ton way. I formula at makampact tatangki. Itawan one ton way. Area kasampal ang gutayal Pohnpei Pwuhng essential na taxes maragita kita Pohnpei. Kagate laut sang taxes maragita kita nan way siluwa patban. Kamakamaur percent lemaisak FSM kalakadap. Kanwat corporate tax na ipilyang kamelala magkasan din kasan din FSM magkawait kanan tax ima pa napali kanan corporate tax FSM kalakadap. Muni kan meloti sang non public corporation in FSM chorus
FSM Kadkadaur. Ira what man essential poeta pan mia kubu-kuburam ite makamakamaar mo tatawag na FSM mo ni melodi sang live mo yaw nan lapin set. Ibil man ka pesa ka wait na speaker patiki yang meeting ka sa bal mo yaw yap. Induan ay padong. Bawang kanena what and Pohnpei price and in kind the renpon ese kupur sapan kan chorus me Pohnpei sapan ki yang national government kosoneti yang national government Pohnpei ele yang lapalan sa patota ni sote size ebesam santi yang palige lapalan sa patota pato yang telegram santi yang Pohnpei lapalan sa patota apali wasa doto me ebesam yang aku post office wasa bukat nan weke kan lease ebesam we bapain eri sangon monuwat mapan patulang abes sion essential when sap Pohnpei bil sapan ki yang sion kuwi Pohnpei men kolokol pe na kami na minuwat mata-mata me mi ap ninduan acaikin kubu-kubu kita men Pohnpei ninduan kepenau speaker William Pohnpei nan meeting wo irautut pon kubu-kuburan kita men Pohnpei o punggila present walu men kanan lang FSM kuwi kita ilan wan ki wo benen puin na ramaswat maniarai pat penaw yata FSM imen ensansal ong Senator Harris matatakwat esure toko lang ramasaman esure toko lang national government Enginkehlap toko lang Israel kan mapuko ki apa-apali national government on way bayu na Pohnpei ranwat wiya capital akai den tatawat kita song-song buan pil kamasa karamasaman kita song-song buat kita ilan kapure itu ong kosanti kan mabana bali chonway an pasan ton wow o bene ikamelele mesir panapal kijail me ulian Pohnpei nan momot kasampalwat an ka kewang ulian Pohnpei nan Congress pagkijail sa bulman ke bene wow o bene kosan itu megot makai bangka pung bene o apali ke men Pohnpei ni melele yon apa kalangan main speaker Iya. Namualam Pohnpei mah Senator itu memiet memang yang masuk. Kamu Senator itu. Kalau Mr. Speaker itu wow kapeng kita san atau motor rawat Mr. Speaker yutung tatokot I patuan kamera lama ye uya pemen ay buko yan kak papagi to wante kan koros mekak an kak rapenta pagdai lang kak kapali ki sa apisin government wat remat I kisian buko wat trailan kak nanti yang kaproeto present Riau I kamera lama tatokot konang dalan at least put our effort forward. Maros itu ya, that's on them. Pohnpei getail ni atail gear you me uya uitau me 8% me tanda tok. Main effort me ketai uyan so. Main dami men patron pokis mi patron yang clarification on FSM napit maragan yang ale compact sharing dan compact Riau moin Mr. Speaker moin kita yang deputon yang semua compact Riau kamanaman nanan so mie share me national government kenal wala lan so kus me Israel
nakapena te kan wasakan koros mermangak patosang ya especially kita senator bukat kita kol mana-manin appropriate money kita langgak make sure me te ni tarang kita langgak kapali ki service kan memie kai di te kita lang apali te kita lang kamau ila re I support tama mie tama Pohnpei ita situ kak patrol that's on the national government yang patang memperkang budaya kaselelang rail ma irailangak reconsider tama mieu o corporatong rail bogi udambil service providing service on supplementary aramas esitu mengai o kaya so kaulum todo kan parata sang belil melel palian monuni so utaren ananin school re ikamelele me present riau me pam protong tailo lebleben sawas pam biluya wen bilagis katayala anan kan me bangka maula sabis me dai Pwuhng yang supplementary aramas re imet me yang patukiyang tama mie o kasaleta o clarify it the national government kan kenal I think it's 10% of compact sharing and compact riau pala lanso kis merai maitala arai tungol share o nene yang state kaporan ka with the tongi kailangan Mr. Speaker Tangan aku boleh mampu sama Vice Speaker Vice kamu Speaker kalangan ng main amawar rakoros sino man sauya yang tong kesini area tama niya mana sancalia kawewe pa area sir na krop tama pang para telekon tali ap kaiteng kalian aleta resolution wat ma sa tupay tak kay luto wasa iya tungal kapulot dalang kak taulasang nuya pa tamak kay kami rin ko no iman pagitaler tungod masan pa utuskila kailangan Muna ipangan po na sa kamagutay. Men patrawan te kalalabag te irayo mo. Ong kamagut pen nagaksansal yawan mo ni mapan tora klasang. Yet may patrawan men patrawan kiyan. Pugi niyansu me iyang patrawan yap kasanti memie. Mail magi kasanti memie 5% men patralang. National government sang luwewe peneme ngai kabina nanti yang ngai sikan 5% men purala national government poi ki sepatrawan manan kan hong school numon wani ini lap Pohnpei sang ni patrawan 10% mau kian purala sang ni mama san tepat patropene President Pwuhng kita 8% itar dan puralang national government. Dari sang ni wewe peneu i wasam mese ni tuan du ke masa ni atat patron ben kolo pen minimum o wow sepatron yang utung ata 8%. Sang ni president in the FSM speaker in Congress o Israel kabina o speaker in Wekan Pwuhng kebenar dan ka kolo pen minimum and national the FSM what Pwuhng kita 8%. O we have been puralang 8% that tama ko santi. We have been nenen taxes kan makin kotong state payawat. We have been mapan tato ni ko purpurulan 8% mo. Nga wewe ki wain ruk makin patrawan kayun laut. Iray mapan patrawan la kayun laut kaprela when out 8%. When Pohnpei bang kaprela panangi, when yap o when kusay me bang kayong patrawan tatik. Kami men patrawanan syawat nuwo kita kelam Congress uya 8%. Ukita sang 8% o patrawan lang 10%. Imen kalalabak yawan na nawo ban purala. Potami patrawan aleti me koros bang kaprela nan kupuwo pona peteyu. Ngawewe ki Pohnpei panin dus nan kamagitwat. O melel way to kriyaw when yapok say. Eri en kagata sansal
Mesabul matal moni me pan purala, pan ini cikla. Melal moni kan metok balian school on monuni. Pan ini cikla o purala national government. I was a me concern kiyo. Sabul matal sabisin monuni o school try koros mangi me ini apal try Enginkehlap mamasa ni o Pohnpei school, shorter school bus, malaw-law in Sambatak, Serin school Toto lar, kapal numan tribal kan patrol. Metroto mesumaw, nurse malaw-law, tractor kan patrota. Hirabukat kasambal, patrowan kasambal ki hirabukat. Pagi asayra ta Pohnpei. O moni bukat, I moni bukat metok-tok kasapis bukaw. Numan on my school. Niya pan trora klasang tayo puralang national government. Tamara pan to tongki yang moni bukat. Pwede sote melalaral tol numan school ito ang tamasan salasang Senator Exide. Mo kasampal irobuka tayo ng pura. Hari enkak sansal may yang utung resolution at tayo ng Qatar. Tayo ng kagan KPC yang rail at tayo 2 kila o 4 kila kamakit yung president in FSM yang kabina o speaker in state ka. Panero kasaneti may percentage mo kayo sa namaw, 8% men purala. Harap tula, doon siya kamanaman president, o utungata 10% meron quality ang rai. Kalangan, imemen patrol, and kakata sansal, tuwan, wiya uliya bamaydo patrola, nanway ni apo patrol ang rai. Kalangan, masulahan, masa na benirawo, ay paan, kamu Senator Cor. Kalangan main speaker kasi bali sa karanwao. Ang kupuro mo mapityawan mo ni. Nikento mamiya pag kawaitin kang backup pan laut lasang million to wasak ang million of kapaisak. Percentage sak mamiya ikanan par koros anas ng government pan tungalan kip million isak tayo. Ma-percentage. Ma-percent 8, apa million isa kayo 0.3. Mekanene wad nong kasampal ki, kahit yan siya pwede kachayal Pohnpei. Pwede kachayal pati ang way payo, wata way silu o Pwuhng. Tama magmagit ranwat, paan kupuran mumot kasampal wad, nintuan ay padawan, apil magmagit, nan puinin ko sanat and way silu. Kaya kamu wa takiyo melakam pali way silu kakate pilihang patihang kupu-kupur PPM na sansal. Ay wan mo ni magtay mamasan ni wan sansal sang ni ugataklan pasan ugatalaw ya benen mo ni light mana-maner o pan chapter tatawag ni Chulay payo nintuan ruwasin ko sa net na pesam section way ka tayo pagkatotong state tayo kanen kampakwad mapan magid nintuan ruwasin ko sa net wad magid ranwad million isak tayo pan soror sang nan muni magnapali state ko patalang national government kalangan speaker. Kubraya mawewe ma yei nan wukitaglan me pantatok million shilu point riau me ban total class ang state ka kulang national government sangewe state apniapat pena million shilu sama me tok palian school on monwani me ban ko purpurla national government kalangan Masalah aktual pan rutung itu masa depan report number isak payu lepas ni hari isak silu. Kalau semua utung kamu kita masa ni Pwuhng masa ni so kamu kita perita dari rutung itu masa depan special committee report isak payu lepas ni hari isak silu. Kalau semua utung tadi supplemen kita special committee report dan basic payo lepas ni hari isak silu masa ni
masa ni so kamagit paitar o dahil sa pulman kita report number ko Asak payo na banyari Asak silu. May ito report, pan special committee report, masalar ay pan po na sa floor leader. Kalangan speaker regional sakaran wa sa pal kom kupura speaker mo na iban pacholaw yata kamugit men jalan wa ma ul kasambal riaman mayang pachang jalan kalari yay Mr. Lencio Epriam o Mr. Heinrich Panwali men pagitak jalan kasamung rayaw labulog. Kalangan floor leader po ipon mangi basansal metoko riaman makom sakar kita kalangan ng olo koma yang pada yang legislature na wiyak purun ranut. Miata point of privilege masalar ipan po na sa floor leader. Speaker nuaw men pachong yata kamagito pagik challenge suspend order of business o child kati o apali ng basic wanaw yay miscellaneous. Miya kamukit o miya karyaman kamukito. Karyaman. Pagpagtaro karyaman challenge nitak tiyang ng basic wanaw yay miscellaneous business. Dahil patpatroyer po ng basic wanaw. Pagbagan kamal lebanan. Speaker may kakulkulat siya. Na kamu floor leader. Kalangan speaker nuaw bagi wiya pensan machal to kay men liw yata kamagito pagik challenge sa paldalaban resolution calendar. Karyaman. Sansal kamugit memir challenge sa paltalang pan resolution calendar yay ng basic limaw. Wagi yamiya utupan kamugitok tayo sa paltalar pan resolution calendar o ipan po na sa chief clerk, the floor leader. Chief clerk, sorry. Legislature Resolution number P2 Wanola and Resak Silu Legislature Draft 1. A proposal for resolution addressing the FSM Congress's proposal incorporated in Public Law number 23-30 that recommends a substantial increase in the national government share of the compact sector grants, which differs from the percentages that were mutually agreed upon in the Argel Accord established by the September 2023 CEC-PO meeting in the state of Yap, but reserving for separate resolutions the observations of this assembly on the sad story of the congressional action included in the same FSM Congress Act, which seeks to negate the vote of the people of our nation for the sharing of half our country's fishing revenues with the state government through the reduction of the state's share of compact grants, and the flawed proposal in that act to centralize the compact infrastructure sector grants for adoption. Kalangan Chief Clerk, Pampona si Senator Carl. Kalangan my speaker i kaisa pali sakaran wow pilman wow naki Israel kan me padang tel nan kalarin intuan KPSM miyayar ni wow karagarak my speaker men bagi jalan kadiang nan masen pen kamumatan resolution nampe obukitu wesa kono lebenial resak silu bagi karyaman San salamo kamugit memiya Tanan katian nan masih lepas kamutan resolution number apuki tuai sekono lepas rias aksilu LT1 harus mautung kamu ketok masa ni uang masa ni so perintah kat nan masih lepas kamu Motion close. Masen be. Chairman. Baik perluan pun sama Chairman and Special Committee Senator Carr dukun langsung kamu yaralap my speaker Oi Pwuhng Israel ko me kamakamagat kitalan rating timasan pe kansal nan rule me kamagat chorus I chance o me manaman mas speaker po nesi ay Pwuhng Israel ko me song kamagat kitalan rating timasan pa I kamera me kasumpal oralapin kamumutan resolution mo din sansal tatawag kita ite akila
Tatok mau, tatok koneng. Yaralap my speaker resolution of ketua isak wano level yari isak silu. Song-songan kak KPSA yang FSM memut kesampal wat pacu ki o so di cara ki kamanaman lang ko senet nambe isak silu level yari silisak mewukitalar kanen monikan me patoto kan inon menimin saladak magjail sabun man ki yang winamar ka patyang met kosenet wode bil wukitalar uya benabol ben monikan me apali kalian infrastructure sector niaralap kamutan kosenet wo te kosenet wo wukitala kanen morning compact me apali education sector infrastructure sector o pingsairata health sector. Ay met kailangan may speaker. Pagpagtar o karyaman talang rachung timasinapan resolution number ketua isak wano lebennya ria isak silu LT1 koros mautung kamagito masani uang masani so kamagit poitar tay rachung tier masanapan resolution number ketua isak wano lebennya ria isak silu LT1 for ke resolution water kasampal agtailpan khusus nilukwar o iban po na sa chief clerk on roll call. Senator Abram. Aye. Senator Tui. Senator Carl. Amen. Senator Daniel. A. Senator Edgar. A. Senator Edwin. Aye. Senator Exide. Amen. Senator Harris. Senator Johnson. Amen. Senator Joseph. A. Senator Latorre. A. Senator Leca. Senator Loyola. Senator Ludwig. A. Senator Miguel. Amen. Senator Nep. Amen. Senator Simina. Madam Speaker. Hey, kailangan insan salang way pagunan Pohnpei masapul matail tatak to usus metoka kamutan resolution number ketua isak wano lebenya ria isak silu LT1 khusus isak walu A o soda mawuang met mawewe try kamanatar kamutan resolution up ketua isak wano lebenya ria isak silu LT1 ni Koreau o Kemsaklan watawat. Point of privilege, my speaker. Kailangan my speaker. Ikasa pala isa karan wow, ejungal privilege inkak pada delegation in matalinim. Wagi kupurmawan momotwat ang kosanat riyaw. Nagjail kamanata ranwat. Eu kosaneti uya pentotok me panapali momotson pros sapalap Kariyaw kosanet me pilpan sair men matananim
me kamanata podin sap and kak lis wasayu matan kitaurere ko sanet riyawat and dete pan kupurakan me delegation madani mo inen kapungki momot ka sambalwat kamanata ranwat. I met my speaker kalangan prom. Chancellor, with the privilege ng Senator Carl o sa karatan Pwuhng o Kadkadaur. Masalar, with the privilege ng po sa floor leader. Speaker, man pasoon yata kamagito pagig challenge katipan miscellaneous ng basic kuno. Chorok din ng basic kuno. Yay miscellaneous, tayo choror, kamu floor leader. Kung kubura speaker, rejual wow sapal. Iman chor paroncha chong kupurakan mapanye. Kailangan floor leader. Saan po na sa chairman and chayan ko, Senator Edwin? Kailangan speaker, essential mo i-last lang supplementary kusuntin special session ranwat. Amen. Yata kamukit assignment kayo me tanaban report on and special word and kak pukpukulang and special in muran ran. Kariyaman. Chancellor, kamukit tapag pagmamiyas ang committee chair and chayan ko, assignment kan matoka committee and chayan ko, and pukpukulang EU special muran ranwat. Speaker. So, kami alam na soto na uwang o ime paano yawe. Ikaw tula. Kamoy. Kailangan Mr. Speaker, liman kapraya nga itong alwaw kung melal kamoy vice floor o maluwat. Melal liman ulianti delegation in Outer Island o yat tungol kapag mulatag pang kuran maluwat. Totoo ka pala kayo mag-try na papalita ng maluwat. Ang suto tayo ba ang surutok pa na kusuntin ng maluwat yay pumin palimaron na pa ang tatok tama ba ang sunti ang tayo ba ang tatok lasang o sungan na palita tatok tayo kan na pa mawang siya kung naman tayo laramaskan melel taywat olel lang melel takan mas ligan Pohnpei mayat way kay magit wuliya ba na Outer Island ka wuliyan sa bilpagpagita sa ulumay luto trong songan iraya kay mapan pit ananan kit wuliya ba takan likikan melel mapit palian soup essential mo me iyal makin kotokwelang takaya anan kasampal kan makin miya kay dikta ananin ramaskan sabisin government maglikan daliela may school o kalian manun o bilnian so kan me koneng ime bilkan kotoka to Israel emergency in so mau kan koneng kan leltong imanun po kapal kan me the shooter kan me ban mian an dispensary and ron kak lelta to o aleti sabisin manuni laut me patutun I patulong kami alam main amendment yang ay member Outer Island it melimen main kaidi wulian gitu pon apita-pita o amendment Israel pilmen yang kasilata Israel kapung kaidi I tani reti sang Israel api menteri yang kyo uyat kapung muletak melelong koros yang suatu pilmen uyai pil kasapal kalangan pang puran melel peiway lang o melel molan waun sa Pwuhng tuon wayun siyak wagi kuporo-poro lik-lik mamiya pong nantiyan tatawat istabatawan magdayawang pleo tupan o lel usus amay lasin tupan o me ibil manuyagi tay kapung o kapung kiyang melel kamoy vice floor leadership o amendment honorable member kan eupen na magtaygan uya o tatongkan mapoy tire o pagpagi to wasakan magtayga kamawilan ang sopan masail tatok na legislature what Thailand be mindful me ramas bil
pingkasawi mo man tatok magkatay kan uyang masyad so tama katay uya katay nanggak uya ni momi mo panggak kolang soropen no open tatokin ng mulwat kalangan Mr. Speaker. Dahil komalma ministerial teriau, iban komal lebinansyo. Dahil komal, iban pagkita kumailan sa pal,
Nasa bermatai uya kupurok tail kat tepat pada pan iratoror biada iratoror Senator Joseph Kamui. Kalaan Speaker, only bad Pachoai will make Pachanga Sain Saler. May ban Rie wanada pen sa machail malam choro. When ka kapali nan beluwe tiyong mepitata project. Ria mana kacing kawai ansyo. O irakan koros me penting me let pek tailak. Na kamitin mo ni chungalan ki. Ay pilmen kamagat ke mamu chopek bang kupuran mamu tuwa kak. Kupura committee orang kak pil segi long nan malam choro murin ranot. Ya kamagat yo kagariam. Nasan salamau kamagat Masan Salasan Chairman in Finance, assignment kan masan yang Committee in Finance. Metanaraban report na special watch, melal mepitata show and kakan yang kapantalaong next special session. O assignment kan koros. Koros mautung kamaguto masani o masani show kamagut paitar o imepan wiawi. Miya iratoror Kamu floor leader. Kalangan Speaker, Ejual Sekretariat Wau Sapal, Mang Speaker, Honorable Members, bagi percaya santir, Aiman Pajuan Segera Pramai Lopek Jalan Kak, Komalasang dan Gila Malam Turu. Kariaman. Muna tayo ibahan po na sa kamagutak, may kupuro ibahan po na sa mas. Senator Edgar po ang kakulian tayo tiyaw yan. Law-lawan lutong ito po yung kayo sa galaan sa palamatayal kuya kupur. Toror kasilisa kuat. Kalang nir may samat kot lapalap. Ipatu parti ko mo silang nir kuat o sekara kini atungol kaping bangko pura. Pagkatina palito atungol uyala malam sangin capi o insekto nisonama. Ipatu wan sekara iya pagkatin kupure o katin kasarawila atungol uyala malam. Pergi at kasaleta atungol irekan me bangka kapalila atungol kasantikan ayai me bernawan sekarang ini rengkatin kasarawila nenang kapayungir samna yerasi kaisan. Terus mautung kamaguto masani uwa masani show kamagut poitar tayo ban komal disangan nan uya kupur toror kasilisa kuat.